lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mitisela wona kusuka estudio 12 eAuckland Park eJoni. A former president's personal wishes or the wishes of his family cannot outweigh the right of the state to honor that individual with a state funeral. The government. Vandyangu wa Edgar Lungu va tlhontlha xiboho xa leswaku Lungu u fanele ku ya hlahliwa eZambia. Khoto yi lerise leswaku khale ka president wa Zambia a ya lahleriwa eka rikwavo. This is an appeal. The secretary to the cabinet will take. Vandla ra MK Party va nyika nhlamuselo ya rendzo ra Zuma eMorocco. Maka hina hi ntsako ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 ni le ka channel ya mahungu ya le haye Riperile. Khota le henhla ePitori yi bohe leswaku khale ka president wa Zambia Edgar Lungu a ya lahleriwa eka rikwavo. Leswi herise ku jamelana exikarhi ka vandyangu wa Lungu na mfumo wa Zambia mayelana na nkosi. Vandyangu ava lava leswaku Lungu a lahleriwa laha Afrika-Dzonga. Lungu love exibedhlele xa le Joni tin'hweti timbirhi leti nga hundza. Khoto ya le henhla ePitori yi teke xiboho xa leswaku ntsumbu wa Edgar Lungu khale ka president wa Zambia u ta lahliwa eZambia. Vandyangu wa Lungu ava lava leswaku khale ka president a lahliwa laha Afrika-Dzonga. Hi mhaka ku tsukuselana mahlo loko ku nga khale ku ri kona exikarhi ka Lungu na president wa sweswi Hakainde Hichilema. The court held that under Zambian law and as a matter of public policy, a former president's personal wishes or the wishes of his family cannot outweigh the right of the state to honor that individual with a state funeral and burial at the official site designated for national leaders. Khoto yi tlhele yi kuma leswaku ku ni ntwanano wa xinawu exikarhi ka ndyangu wa Lungu na mfumo wa Zambia wa leswaku ntsumbu wa Lungu u fanele ku ya lahliwa eZambia. On the first issue, the court found that the parties had indeed entered into a valid agreement that the late president's remains would be repatriated to Zambia for the purpose of a state funeral and burial there. Qweta Mulilo Kabecha loyi a nga endla xikombelo ekhoto hi ku yimela mfumo wa Zambia u amukela mbuyelo wa khoto u ri Lungu I wa tiko ra Zambia. It's not winning. You don't win over a burial. It's just what makes good sense that the president or former president of the Republic of Zambia should be buried in his own country, the country where he was president. Ndyangu wa fanele ku pfumelela mfumo wa Zambia ku teka ntsumbu wa Lungu ku ya wu lahla etikweni ra rikwavo. Kasi vandyangu wa Lungu va endle xikombelo xa appeal ehenhleni ka xiboho xa khoto. Maphorisa va le ku hlotaneni ka vavanuna lava nga balesela no dlaya maphorisa mambirhi eRoodeport evupela dyambu bya Joni. Lieutenant Colonel Mavela Masondo u ri va karhi ku lavisisa mhangu leyi. Maphorisa lava nga dlawa va le xitichini xa maphorisa xa Florida naswona a va tleketla muehleketeleriwa loyi a huma ecourt eBoksburg a tlhelela exitokisini. Wanuna loyi a tleketliweke u hehliwa hi milandzu ya ku mphanga emavhengeleni. Swibalesa swa maphorisa swi tekiwile hi tinsulavo ya leti. Movha wa maphorisa u kumeke wu siyiwe wu ri woxe kusuhi na laha maphorisa va nga baleseriwa kona. We are still investigating to find out what really transpired. But what we can confirm is that 2 of our members were shot and killed this morning at about 10:30. They are the detectives. They are attached to a trio task team. One is based in Florida detectives and the other one in Roodeport detective. So this morning they went to fetch a suspect of business robbery who was appearing at Roodeport magistrate court. So after the court appearance, then they were transporting him
back to Boksburg prison. So when they were in this road, is then that they were shot and killed. For now, we are not sure if it's the very same suspect that they were transporting who shot at them, or there are other suspects that stopped our police officers. So that one is still under investigation. Nkosi wa wansati kumbexani nga ku nkosi wa wansati loyi ntsumbu wa yena wu nga kumeka eGojini eEasteras evuxeni bya Pitori wu vuyile eka vona eBushbuck Ridge namuntlha. Loveness Makgabe u kumeke a lovile endzhaku ko vikiwa ku va nyamalarile eSunnyside ePitori. Wanuna loyi a hehliwaka hi ku n'wi dlaya u ta tlhelela ecourt hi n'hweti ya Nhlangula. Va hlamele naswona a va tshembi leswi nga humelela. Ntsumbu wa nakulobye wu celeriwe ehandle ka jarata ra muhehliwa. I never thought at the end of the day she would die, especially the way she died. Thato Towe munghana wa Makgabe u tiyisise ku ri hakunene i Ntsumbu wa Makgabe u ri u dlawe hi ndlela ya tihanyi. I don't know what kind of a human being is that guy. Even today I'm trying to understand. Why would you wake up and say today I'm going to kill people, especially a person who's got a home like your mom, or you've got a sister also? How did you feel when you're doing this to someone's child? Her face was swallowed and her body was still bleeding badly. I don't know what was he trying to do to her teeth, and she stabbed at the back. Makgabe u nyamalele hi siku ra 26 n'hweti ya Mawuwani endzhaku ku hlangana na wanuna wa 36 wa malembe hi vukhale loyi sweswi a hehliwaka hi ku n'wi dlaya. Ku ya hi munghana wakwe va sungule ku bula eka WhatsApp group, kutani a n'wi kumela xo khandziya lexi nga n'wi chicha ekusuhi na le Easteras ematshan'wini ya le guest house ku ya hi laha a va twananise xiswona. Kutani loko karhi va famba enhoveni va kongome endlwini ya muhehliwa, Makgabe a tihlanganisa na munghana wakwe hi cellphone hi ku n'wi rhumela vuxokoxoko bya ndhawu leyi va nga eka yona hikokwalaho ku chava. Ku hehliwa loko a tlhakisiwe ekamareni ra le ndzhaku leri nga nyawuleki. I wish the guy was not arrested. I just wish if he was given to the community to deal with him, because he has a lot of counts of rapes. This guy has been doing this before because he's got a rape case. They gave him a bail. He continued. So it's a normal thing for him. Mintsumbu ya vanhu va xisati yi kumeke exikarhi ka tin'hweti ta Khotavuxika na Mawuwani lembe leri exiporweni xa le Whatlu. Nhlangano wa Sisonke lowu sirhelelaka timfanelo ta lava hanyaka hi ku xavisa miri veri swihehlo hinkwaswo swi fanele ku lavisisiwa. We're calling upon justice to do the right thing. Create a platform whereby like women who also identified the perpetrator through social media to also be given a voice to say, how do I now also come forth and open a case or be given a safe space so that they can be protected, because we all know that some of these women that we refer to are also discriminated by society and are also be stigmatized. Justice to the right thing. Maphorisa va karhi ku lavisa loko ku ri mintsumbu leyi nga kumeka eWhatlu yi nga va yi fambelana na nandzu lowu. Va tlhela va kombela lava nga xanisiwa hi tlhelo ra masangu ku tihlanganisa na maphorisa. Bandla ra MK Party va nyike no tivisa hlamuselo mayelana rendzo ra president wa bandla ra Jacob Zuma eMorocco. Zuma u endzele Morocco n'hweti leyi nga hundza. Zuma u soriwa swinene tanihi leswi Afrika-Dzonga ri nga riki na vuxaka bya kahle na Morocco. Vandla ra Umkhonto weSizwe Party va tipisimezela na nkulu wuntshwa Bongani Mngcango loyi a nga pfala xivana xa Floyd Shivambu. Thenda xakwe ku ta va Nomsa Dlamini. Kasi loko swi ta eka ku va khale ka president wa tiko Jacob Zuma endzele tiko ra Morocco n'hweti leyi nga hela, vandla riri a ku na xo biha eka ku va Zuma etikweni leriya hi xikongomelo xo kondletela vuxaka. Ku ya ka Zuma eMorocco swi va na matitwelo yo hambana hikokwalaho ka xiyimo xa tiko ra Afrika-Dzonga ehenhleni ka Western Sahara. Vandla ri tlhela ri humesa tswala ra ku seketela mfumo wa Morocco ehenhleni ka xiboho xa rona eWestern Sahara. Va ri Morocco ri nghenise xandla xikulu eka ku lwela ntshunxeko wa tiko ra Afrika-Dzonga. In continuation of international engagements, the president recently visited the Kingdom of Morocco. This visit builds on discussions initiated in 2017 with His Majesty King Mohammed VI
with the view of normalizing relations between South Africa and Morocco. Hence, we reaffirm our position that granting the people of the Sahara region a local governance within the sovereignty state of Morocco is a practical proposition to solve this 50-year-old conflict. Kasi hi le tlhelo MKP va ri khale ka matsalanankulu wa vandla Floyd Shivambu u hlongoriwe mfumo hi papila leswi va kona endzhaku ka loko Shivambu a susule eka xivandla xakwe kambe Shivambu u riwa hi xirho xa MKP u twa ntsena matitwelo ma Afrika-Dzonga eka ku va a vumba vandla rintshwa kambe vandla ri ri ku hava xirho na xin'we lexi nga henhla ka vandla. The former Secretary General had not only publicly defined himself or themselves outside the ranks and ideological line of the MK party, but also seriously violated the trust placed on them as a member of the party. In this regard, the decision has been taken to summarily terminate the membership of the former Secretary General, and a formal letter of expulsion was transmitted to him on the 15th of July 2025. Umkhonto weSizwe will not entertain any further exchanges on this particular matter. Tiawara endzhaku ka nhlanganelo ya MKP Shivambu u humese xiviko xo amukela xiboho xa ku susiwa ka yena eka xivandla. Le nhlanganelo yo sungula ya nkoka endzhaku ka loko Floyd Shivambu a hlongoriwile tanihi matsalanankulu wa vandla. President Cyril Ramaphosa u ri a ku na nchumu xo hlamarisa hi xiboho xa mihlangano leyi nga khirha ntshamo wa ku lulamisela nhlengeletano ya rixaka kumbe National Dialogue. Mihlangano ya Steve Biko, Thabo Mbeki, Desmond Tutu na FW de Klerk va tivise leswaku va ta khirha ntshamo wa ku lulamisela nhlengeletano nkulu. Xiboho lexi tiyisa moya wa ku tsana eka vaaki lava va nga langutela swo tala eka nhlengeletano leyi. Ramaphosa u ri xiphiqo ku nga hava ntsena vuswikoti bya komiti ya vufambisi ku tilulamisela hi laha va nga langutela ha kona. I had a meeting, a fairly long meeting, with the PTT, the Planning Task Team, which is composed of people from the foundations as well as officials from the presidency. We had a lengthy discussion and we dealt with the extent of preparedness for the first convention, which is going to be on the 15th. And there was a sense in some of the quarters that we may not be as prepared as we should be. And it had to do with the level of preparedness. And then I raised a concern that the invitations have already gone out to 750 organizations. And many of those organizations have already responded that they are coming, they are willing and committed. Prior to that meeting, there had been a meeting of civil society where there were 100 representatives and who felt that they want to go ahead with the dialogue. So what was pleasing for me was that the foundations who felt that they are not so happy about the level of preparedness felt and said that they will remain part of this dialogue. So they will participate, they will remain part of it. Loko hi vuya emavhengeleni ku endliwe msecho exikolweni xa le Mantsulo eMpumalanga naswona a ku lo kumeka tibuku na swo tsala ntsena. Tshama na hina. Hise mahlweni mahungu ya Xitsonga ka SABC2 kasi ku tlhela languta ka hungu leri nga rhanga mahlweni madambu lawa. Khoto yi lerise leswaku khale ka president wa Zambia Edgar Lungu u fanele ku ya lahliwa eka rikwavo kambe va ndyangu wa Lungu va vula leswaku va ta tlhotlha xiboho lexi. Ku khomiwa vavasati vanharhu lava a va nghene tliliniki ya le Diepkloof eSoweto. Maphorisa va sungule ku vutisela vanhu leswaku va huma matikweni wahi no koxa ku kombiwa mapasi.
va hehliwa hi ku tlula milawu ya swa rihanyu no va nga hasahasa. Va vuriwa ku va swirho swa nhlangano wa Operation Dudula. Swirho swa mihlangano va hlengeletanile ehansi ka xitichi xa maphorisa xa le Diepkloof va koxa leswaku lava ya vanharhu va ntshunxiwa. 3 women aged between 49 and 60 were arrested in Diepkloof, Soweto on Thursday, the 7th of August, after they allegedly stormed into a medical care center and questioned each patient about their nationality, demanding their identity documents. Police were called to the medical care center after the suspects were locked in one of the labor wards where the nursing staff and patients felt that their rights were violated by these individuals. The suspects were arrested and charged with contravention of National Health Act and public violence, amongst other charges. They are expected to appear before Orlando Magistrates Court on Monday, the 11th of August, 2025. In a separate incident, 2 suspects were arrested in Boysens after they allegedly assaulted a man who came to a medical care center for treatment. It is alleged that on Monday, the 4th of August, the victim was queuing at the local medical care center when he was approached by a woman who demanded to see his identity document or passport. After he could not produce the documents, the suspect called 2 of her accomplices and they started to assault the victim and forced him out of the medical care center. Vana van'wana va xikolo xa Mastakhe Secondary Mantsule Mpumalanga va kumeke va ri na timbangi exikolweni. Swirho swa ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaaki va nghene exikolweni lexiya va secha. Xikolo lexiya xi dume swo biha tanihiloko mutirhikuloni Nhlamulo Mabasa a vika. Hilaha exikolweni xa Mastakhe eMatsulu laha a ku ri na migingiriko ya msecho emixweni wa namuntlha kambe ku totala hi leswi nga humeleleka siku ra namuntlha hi burisana na MEC wa ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaaki eMpumalanga Tatana Jackie Masiye ya mu amkela mi nga hi hlamusela hi leswi mi nga swi kuma eka msecho lowu ri kona kumbe xana hi nga sungula hi nkoka wa msecho lowu nga va kona ka siku ra namuntlha. Akhensa Mashi leswi nga kona lani nga department ya vuhlayiseki hi ku yendla shoku la swikolweni a nongonoko wo dyondza no dyondzisa wu famba kahle. Hi kume tip off ka intelligence ka ya hina ku va ta ku la xikolo xin'wana xa swikolo lexi nga na problem ngopfu. Avana va tisa swilo leswi nga fanelanga ku swi va swikolweni swo fana na timbangi swo fana na mikwana swo fana na leswi. So hi teka goza namuntlha ke ku hi ta la hi ta secha leswi nga swi kuma hi kume maphaketi nyana ya timbangi then leswi nga hi tsakisa futhi vana lava va kotile ku hi komba miti mimbirhi lava va xava ku kona a timbangi leti. So swi tsakise ngopfu leswo but a hi swona ngopfu swa nkoka leswi tsakisaka ku hi nga kumi nchumu vele loko hi fika laha swi ta hi endla ku hi va kahle ku hi twisisa ku a vana va hina lava nga le xikolweni la Mastakhe va le ku dyondzeni. A va teka mahaxi hi va yisa ka ndzawulo wa DSD Department of Social Development ku va under vona ku sa a nge va teki hi ri va yisa khotsweni because va under age va ri ti juvenile ririmi ra xilungu. So hi va teka purpose ya hina hayi ku hi la ku va dlaya hi la ku va aka ku va swi tiva va swi kota ku swi twisisa ku leswi va swi endlaku va ta na swilo leswi va swi tekaku le makaya va ta na swona le swikolweni a swi laveki la swikolweni. Then department ya DSD yona ke hi kota ku hi pfuna ya swi teka ku yi teka pastoral care leyo va famba na yona va ya mahlweni ku va kota ku va psychological va kota ku va lunghisa vana lava. Khensa MEC khensa lawa yin'wana ya mapfhumba la nga ta mahlweni ku ya eka tin'hweti leti hi yaka eka tona. Kasi yalawa emakumu ya mahungu lama ya mikhomele mona ya namuntlha na ya vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina ta landzela maxelo endzhaku ka mavhengele riperile.